ariko buru mukishaba ko kusima huko wisheme John Fatkwase ahubwo kumira imirimo yo kurunji Reverend Patrick Atwire yacha bicyuze kugumana ibijuka ruhanga by'abakorire bakamusima najati ninyoha ayi mukamarahanga nenju yanje nicoci wo kundinda ukampsya twana twijuse abakurstayo n'abantu barahanga bona uburyomwe ashemerere kuguma nayijuka ayiruhanga mwihire ebiruhanga mukoreire. Owisheme John Fatkwase amaze imyaka 3 nibarukwa na Bank of Uganda kandi ogahumwire kurunji najyangu niyo shonga abwenci yabanasima ruhanga kanjere mbabazi ngejo myaka 30 nebirite nagerera bizi na rugayoji so nabwo cyo nico nabani musimera kumbasa umuryejo myaka kandi abantu twena barukoro myanya ya offices cyimutwara kachikuru wahendera gemero mota komerwe utasibirwe hemishango nezindi manje abishemeye kusimaranga omukoro guhonoga bagujendiye no kurundana sente ezokombeka kanisa ya Church of Uganda kandi miliyoni zikukikamana za rundano omugandi elizo y'abakristo n'abakristo basima wabiroho mwishengero wabo Nyaruguru Honorable Benjamin Kadeti mwayime kuba kwateraho abo kombeka kandi ubyagira ngamaramzo gona nagija kurura no kubatera mutarazo nawe nikora ko bari kanisa ndikuza kwera kelezia kebo kanisa kiwanagana maramzo cyama nisembu bandu amara kelezia ayakora naza kwiza kunna wapime babateroteruzi atidiko hono yabanza kuzaha kanisa ya mubanda Church of Uganda gwayimanuko kuza ahagerezia ya mubanda aho yahaye ubwezi bwa miliyoni 6 basatiyamba abo buremezi bwito butubire twine ahakwatiriye no kombeka so yabasatera zotezi yakoze umushenyi tarungu ngeza bwa mubanda aha kandi sekota ya planning abachache ilizoba na tungumu Benjamin Muturo Kadeti iza kutaya irahomekeze ya mbanda awa TV Western Susan Charsima na Chio Ramadan.